Kimdiki? Onu çağırtmamız. Prop 22 degende. Funksiya tuzish kerak ekan, kalk b degan, b op degan parametrlar bilan. Tak, ataydi qandaylar kalkulator ekanda, kishnaki. Mana buni o'rtasida operatsiyani yurgizayotganda. Yerda op degan 1 bo'lsa, вычитание qilayotgan, 2 bo'lsa умножение, 3 bo'lsa деление, остальное значение сложение deydi. Shu kalkning yordami bilan buni yurgizib olib, bunda 3 operatsiya jasayotganmiz. N1, N2, N3 deydi. В целом это такая операция активна жатат. Но арасаңыздар бұл жерде вид операции определяется целым параметром. Значит, N1, N2, N3 некен? Это номер операции, да? Начать хана. Так, başladık. На функциямыз. Onda mı açayım dedi? Onu çizip koysak olur. Önce çizip koysak olur. Evet. Так, на kalktık opsiyonu aldık. 3 parametre aldı. Bir optu. Optu bundan tekşiratağız operatsiya. Bir bolsa сразу же операциясында вычитание алчу адам bundan. Иначе если оп barobar 2 bolsa, onda умножение alчу. Оп barobar 3 bolsa, onda мындайыз деление ретурнда возврат кылат. Бул биздин функциябыз эмне возвратташ керек болуш? Муну экөөнүн эмесин аш керек, делениясын. Иначе в остальных случаях не уж керек экен А плюс Б. Мында айтылады. В остальных случаях на остальных значениях сложение деген. Так, главная проблема эки глобальный параметр, то есть переменное объявление кылып киргизип атабыз. А менен Б деген. А менен Бны биздин эмеде да колдонсок болот да. Айтканыбыз функциянын ичинде дагы главный программасында колдонобуз. Ошон үчүн глобальный переменный деп коет. Ал эми бул функциянын ичинде эле болсо, мисалы бул жерге мен демонстрация кылыш үчүн кайра кайталап атам. Бир киши жаңы ошондо да бизге. Мисалы 15 дейли. Мол, C деген переменный. Это локальный переменный. Ал мунун ичинде главный программасында недоступен да. Себеби бул функция иштеген учурда гана бар, бул переменныйлар. Иштеп бүткөндөн кийин ал жок да, уже өчүрүп салынат. Ошону бүтүп текшерсек болот. Print деп туруп C десек. Пока муну иштетпей отуралы. Демек сөзүмдү текшерип коёду. Так. 22 olacak. Tak, subscribe ettik. Böyle syntax deydi. Hay. Ne de ayçı şoğa olup bulamıyor. Так. На главная программа что дат? Пока функция иштейлик. Функция качан иштейт? Муну вызов болгондо иштейт. Биздики функциябыз вызов болгон эмес турбайбы? Туура айтасыңар. Функцияны вызов кылыш керек. Антпесе, могу ичиндеги переменныйды текшере албай калабыз.
Mol жерден функцияны өзүнө вызов кылып коем. Өзүнө вызов кылып, атын атоо менен параметрлерин кошо берүүгө барабар. Жана b 1 деп коем. Ошондо бул a'быз a'нын ордуна иштейт. B'быз b'нын ордуна иштейт. 1 болсо op'тун ордуна иштейт. Так. Текшерелик. Жана a'ны 3, b'ны 4 дейт. Көрдүңөр, ашык болуп калды. Дурат. Бул эмес. Функциясы иштеди. Калька b1 деген. Бирок c деген переменный жок деп калды. Себеби функция иштеп бүткөндөн кийин айткандай өчүрүп салынат. Азыр функция иштегенин бүт текшерип койсок болот. Мен азыр функциянын жыйынтыгын экранга чыгарам да. Кальк. Себеби жаңы вызов болду да бул. А менен b менен бирок 1 деп мындай вызов кылсак, давайте эки тигинен отличный кылып, мындан отличный да. Мына жер 1 деп текшерет. -1 дейт. Так, 1 дегенибиз 1 дегенибиз гемити экен, вычитание. Значит, ошондо 3-төн 4 болуп калды. -1 чыгат, конечно. Туура чыгат. Эми мен сырттан эле туруп эле тиги функцияны вызов кылам. Мындай параметрлер менен. Давайте башкача алабыз. 55-тен, допустим, 3. Мисалы 0 деп коёйын. Так. Функция текшерет, операциябыз мындай иштейт, 55 деген a'нын ордуна иштейт. 3 болсо b'нын ордуна иштейт. Оп, 0 болсо op'тун ордуна иштейт. Мына op'ту текшерип атабыз. Оп 1ге барабарбы? 1ге барабар эмес. Анда бул иштебейт. Оп 2ге барабарбы? 2ге барабар эмес. Анда бул иштебейт. Оп 3ге барабарбы? Жок, барабар эмес. Анда else. Бул иштейт дагы, могул суммирование жок да. Ошон үчүн мына суммасын чыгарып койду. 55ке 3 кошту да, суммасы 58 деп чыгат. Так, эми ушул жерде biz позиционный эмени вызов кылып атабыз да, параметрлерди. То есть, биринчи параметр сөз биринчиге иштеш керек, экинчи параметр сөз экинчиге иштеш керек деп. Үчүнчү параметр сөз үчүнчүгө иштеш керек деп атабыз да. Но мындай да Python тилинде мындай да вызов кылса болот. Айталы. Вызов кылгандын эмесин айтып атам да. Параметрлерин оңдон алмаштыра берсек болот. Бирок аты менен именованный деп коет ошолорду. Допустим, давайте операцияны метөсө. Операциябыз барабар. Чачын 2 дейли. Андан кийин a'быз барабар. Чачын 5 дейли. Б'быз барабар, мисалы 3 дейли. Алсак көргөнү башкача чыгат. Эми мындай иштеп калды. Оп дегенибиз биздики мына могу операциябыз, 2 деп атат экен. 2 деген значит умножение. Кайсыны умножение алат экен? A'ны a'быз деген 5 деген значение алды дейт. Значит, могу a'бызга 5 деген значение алып барат. Б'быз болсо 3 деген значение алып барат. Мына экөөнү көбөйт, конечно, 15 деп чыгат. Давайте мы могул жерде biraz ayırma болуш үчүн, так, мени операцияны мен 1 кылайын. Шуну да ана берилет да. Так. Анда 2 болуп калды. Операциябыз, оп, 1 болуп иштейт экен. A'быз 5, B'быз болсо 3. 1 болгондо, мына могу иштейт экен. A'нын ордуна 5 келди, B'нын ордуна болсо 3 келди. Значит, 5-тен 3 алып, бизге 2 деген значение берет. Көрүңүздөр, ушундай аттап чыгарса болот. Функциялар колдонсо болот. Биринчисинде айттык, мындай
Пересеченный параметрлер деп қойды. Олар қандай тұрса шындай кетеді. Ол 55 мысалы аға іштейді, 3 болса бұға іштейді, ол 0 болса ол опқа іштейді операцияға. Бирок явный тағы көрсетсек болады екен, онда еме менен аттары менен функцияның онда переменный параметрлер аттары менен. Biz bunu көрсетудамыз. Как раз оп дегенде последний емес, биринчиге қойдық. Чтобы разнообразие қылышчынча. Мына оп дегенде биринчиге қойдық. А деген в нашем случае биринчи болчу. Аны біз экинчиге қойып қойдық. Бирок мағынасын киргизип, мындай киргизип атабыз. Ондайда кылып вызов кылса болот. Бул Python тили аябай динамичный өзгөрүп аткан языктардын бири. Өзгөрдү көрдүңүр. Мен муну 3.2-син эмеде эле августта койсом керек да. Азыр көбүнчөлөрдүкү уже 3.9га чыгыптыр, версиясы жаңы версиялар бар экен 3.9 деген. Значит, аябай өлүп атат да. Башка языктар мындай батпаттан версиялар чыкпайт. Python кылса ушундай жаңы версиялар батпаттан чыгып, жаңы нерселер кошулуп турат да. Бирок жаңы версияны артынан кое бербеш керек. Бир версиясын аябай жакшы үйрөнүп алыш керек. Калгандарын ошого жараша бул жерде мындай деп үйрөнүп кетиш керек да. Жаңы нерсесин алардын артынан кое берсеңер, бирөөнү да үйрөнүп албай каласыңар да жакшы. Так, азыр муну жок, баягы чыгып элекпиз, бул жерде эмелер бар эмеспи? Могу үчөөнү аткарыш керек, N1, N2, N3 дегенди. Ошону киргизгенден кийин анан иштеп көрөлү. Так. Bunu düşündük, print C деп кайрылсак ашыпка чыкты. C деген себеби локальный переменный. Ал бул биздин главный программада недоступный. Себеби айттык өчүп калат деп иштеп бүткөндөн кийин. Так. Сложение. Анан бул жерден болсо мен эмени текшерип атам. А менен бул 0га барабар эмеспи деп. Эмес болсо анда bir болуп калса. Так. Кайра солай коюш керек экен, Эмесин текшериш керек да. Если n1 барабар 1 болсо, турда. Условия койгон атпайбы, кайра буякта коюлган далар условиялар. Биз чөнөккө буяктан вызов эле кылып коебуз, калп. Кандайды? Булар подсказка кылып бизге параметрлерин көрсөтүп берип атат. Калп деген негизи өзү функция жок, биз жаңы функция түзүп алдык, буга. Так, эки параметр бар деп атат. А менен Б. Анан операция. Операциябыз N1, Так. Даже ушуну экранга чыгарабыз сразу. Жөнүндө вызов кылып койсок, начинеси билинбей калат да, экранга чыгып өткөн. Так. Кийинкиси 3 жолу деп атпайбы? Мен ушул жерде эле чөнтөгүнө кирип чартайын. Так, вызов болуп бүттү. Эгерде эме болбой калса, 0га барабар болуп калса, анда сообщение чыгарып коюш керек,
Aldı öyle. Başka kullanmak ne? Koşu var. Bir, x kopyası var. Koca alış gerek. Bizki bir önce alıp kaptırdı. Soradı. Kapılarız. Sonra kene. Давайте. Kapatırız. Sana 4 depereyin. Ne yapacaksın sırada? Modern işte de ekonomik. Начали тушить больше написано. Так. Давайте вычитание көтекші қарасы. Бердесек. 2 деп çıktı. Törayı altından 4 tasıp. Daha da. Sonra 2 деп tekşirip görüyoruz. 2 умножение oluşuydu. 6 sonra 4 çarpı 4 tura çıktı. 3 деп görüyoruz. 3 ne? 3 de delение ekini. Torayı alttan 4 sonra 3 de delение. Alttan 4 olsa 2 çıkmaydı da. Ne kılamıştık ya? Burada yemin hata gittik kaptıra da risk hata. Görüyor musun? O 53'ü mızık kullandı mı? 21 verip kaptırdı da. Это логический hata. Programması normalde hatırladık. Bir toyma şeydi paradı. Ama onda özünce vızık kullan gelecek. Az bir şey başlatıp bunun gelecek. Так, daha uzattık şimdi. Давайте 6, 4 canavarlarda da tekrar. Birinci вычитание 2. İkinci умножение 24. Üçüncü böyle olacağız. Delение. Bunlar üçünden tura çağırdı. Şurada funksiyonumuz 3 yol çakıldı bizde. Onda birinci yol çakırdan. Onda ikinci yol çakırdan. Onda üçüncü yol çakırdan. Yok, 3 başka parametre var yani. Mesela modül 1, 2, 3. Ne olarak ayırmadan olarak. Daha hazırsınlar. Şu programı riskler. Жолына жөнөткүлө. Bu yerinde kaptıran bunu значение. Bunu mesela tekrar ekemiz. Kozlan tekrar ekemiz. Bunu kozsam sal. 5 bölü kozsam sal. Anladın mı? Ввели нулевое значение. А что да? Мы ввели нулевое значение. Modülün tekşirdi. Ağustan bunu beraber. Bir olsun bunu beraber emas. Biroq modülden ondan true çıktı, bundan false çıktı. False and true'umuz false kırık. True çıkmaya kaldı da. Ondan значит, else işletti mi yapamız? Ökөтен true olganda gana modül işledi. То есть ökөтен noldan çoğu san olganda gana, noldan ayırmalı san olganda gana onlar işledi. Yani gördük ya çoğu. İki yıl tekşirdik ya. Так, азыр şu programmаны өзгөртүңүз programmаны ne sorular var? Şu bolsa belgide. Beksultan, Cumhal, Mayram.
Alo, ulatabı? Rozole jogay. Hemen çoğunu algıla. Valla gidip primlerden işleyiş hazır. Yani cüneyt gibi. Ay, emeni bir sere işlep turib koştu. Kандай болгон көрсөт.
Бексултан ne oldu? Бексултан ne oldu? Ne oldu götürüp atasın? Айманы bir sıra işletip көрсөткөнбүз bu ата меники болуп атат. Кандай болуп иштетет ошону? İştetkeni ranға кирип туруп, ран модулдерин көрөсүң. Аны иштетип атам. Барар деп чыкты. Сан киргизесиң ошо. Сан киргизесиң. Киргиздим. Анан номер киргизесиң мына. Биринчи вычитание, экинчи умножение, үчүнчү деление да. Мисалы үчүн экинчи умножение кылгың келсе, эки дейсиң да. Умножение кылып берди. Делениени кылгың келсе, 3 деление. Түшүнүктүү. 5 кылып койсоң, 6 кылып койсоң, неме да? Суммирование кылат. Остальные сложения отпаем да. Сен ушундай ба? Болду да туура эле чыгат. Ошондой сылайм дейм. WhatsAppка жиберсең? Бүткөндөр WhatsAppка жибериңер. Азыр. Так, бүтсө анда кийинки задачаны кете беребиз. Ушул задача менен эмелерди ачынып алалы. Давайте могул жердегилерди uzatmalarda şeyler boyunca küçük tema boyunca emin olası vaqt o'tasi qolib turadi. Davlat primer ishlashga harakat qiladi. Andan жаңы tema o'tamiz. Давайте мы onu 32 işlep koyarız. Dektorat deydi. Ушундай функция işleyken. Радианга айландырат экен градусты. Так. Дыбыс 360-ка чейин экен, 0'дан. 180 градус пи радианга барар экен.
Задача. Çekil. Funksiya ve funksiyanın attары қандай жатады көрдіңдер? Үш сөзді үш сөзден тұрған неме да? Сөздің баштамалары чортаңында жатады. Шундай мен нотация алғым ғой. Так, bir параметр бар екен, b дегені. Аны не екен ол? Барар деген дейді. Қана? Бұлар оқылау, редтор. 80 градус болған сайын тегет тұрады дейді. Пини умножим на радианға дейді. Стендина тектура тышында. Находящаяся величина угла радианах дейді. Угол беріліп тұр, градусах, да? Радиан айланымыз керек, да? Давайте мы формасын что-то имели повод. Радианах. Формасын таба алалы. Пи радиан, мына 80 градусқа дейді. Biz 80 градусқа бөлуге тоқшаймыз да? Вот. Жүз 80'de pi öğretmemiz. 180'de pi öğretmemiz. 180'de pi öğretmemiz. Pi. Dur şunları da yapacağız. Pi'miz 3,14 kullanıldı. Pi'miz şunda глобальный переменный,